Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka kenhon yalakai football ka jela, ka Rendi Football Club. Hane kesengi kan riu terik rempang arhajar arpway, kala penkup ya ka buram brand ambassador, jong ka klub ya uba penyat sings im, ubadai ucaman ka KHADC. Ka klub kala bu ru ya uba Brimley WB Lengdo, kum u international advisor, bau naibut ya ka kenhon, baka nangkiu hagi jingelakai jongka. Hakani kesengi ka kenhon, kala penkup buram ru ya kinong syak khot ngabha, ke balayodon bertalang batka. Katong jong ka Rendi Football Club, kalong ban plilat ya ki kun samla ka jela, bakin yo ban mikmat, bat bakin kiu, ha ke jingela kai football. Kinong keren ha kani kasngi, kilapan pau ya ke jing trang jongki, bakin yo i ya kani ka kenhon, bakan nang kiu syakliar, bat ban wanra nam bat buram, ya ke sinong maulai, bat ya ke jelahi berok away. League mentak kidang ka AIFF ki hab bagi merge lang mentak fi ka ISL ba ka I-League ka all Confederation Football AFC Asian Football Confederation kampat la ban I ba ka way one league ha ka India ni nang takadaw ka long ba kapag job ya ka ISL kali ile ya ka AFC Champions League bat ka bejong ya ka I-League kali ile ya ka AFC Cup hindre la ngi perkat ha India ngidang ya don ardi kita ki giling bat kidang don ka jumtumu ba nado arhajar arbusa kan don no as one league mud ka ISL it will be the first league nak akan sebut ke I-League bahkan sebut ki second division I-League but ia kata ke plan ki haban pendep hau arja apusa kan kum ka AIFF ka announce syak publik de nagaleng ngongi fly ke court board fly ki borok ki bangi modlek banyele ka I-League direct entry ka khubor bat ke jingkwa ke jongi ban let ya ka direct entry nilai persang kum ka management kum ka team hi bro kawai nilai persang lai bor bangi kwa ba kini ki kena jongi ba ka club jongi ba kan pau susu ha ka lian football nilai ya bet nilai let ban tep ya ka professional ha ka AIFF min jamsnem bat ya ka ta betting system kalong ba nakaliang kejongi ngosi bangin ong ba dangila pui dangila len Delhi dangila wan pai na Delhi ngosi bangin ong ba nakaliang kejong Rendi Sports Club we do not iwe ikon kita ka kot kolong ba Rendi Sports Club kampate ka private limited bat kinong bay kiba aya ka kot kasla ban kersan yang ini kita kuat jungi makiro kim deki private limited hangta ka tu betting ka sakut no bat ka Rendi Sports Club ka syukut bat hadu mentah mene ka AIFF ka kuat bet ya ka Rendi Sports Club bahkan dan haka I-League ndai has division ka kuat bet ban dan ha I-League lada ngihap ban siu ya ka 3 crores namta bat direct entry plus 15 crores namata ki 5 years plan ki jogi te dan ilaya le chate dan ilaya shon ilaya perkat ba
Nabu burung ya iser penyan iba ya snow bai padan lang bat ni ha tak po ni ya dan kamera discuss ya kani kat po ila omba ladan ni ai kani kepisah kalau long no tang bang isu wes kai kani kepisah three cross ke basu sedai ke bang isu ai ke AIFF bat ni la omba kat ni la don ki players kat ni la don ka team ke babiang to ngilit no tak merit system nama ba ini pun be ya ka second division island nama ka second division island ke bangi tap nta kam dak kya plat kum ba ka kya ka direct entry din ta ka da ka long ba ka klub ke jongi sa shisien do dwai lang pi ibadan hang ni baro khaj ba ni khnang ba fin sai I shisha ba ki kna kasi gi dori kin sa poi shu Pimnumi isu tang sanmut haka ISL bat sanmut haka island hindai tak tim ke jongi fin sai I susu bagi kena kasih jongi kap ni gidan potential hindai mdan bala ban kentiu pat yaki namar ba lada vio yakinong yalam bat ke klub bakal gibala ban kentiu ya kasab kabaki giladan klub pepin sai I ba ISL habdeng jo ini Arsenal mai sinam fisi I bon ba ki kena kasih menilai ISL bon ba ki menilai I-League unong yalam kum Sherman jo kat Divis Council kolong ba ikmen I wan shakmat daladi hi len yaladin I ong ba katu ka direct entry jong pi siap ba pin lek yele kai I-League kala long kumno nakwa bandan bentalang naman nai I ke jing trace tong ke jong pi nai I ke jing plot war ke jong pi ka ai ke besar ke banga kumnong yalam namla satya bangan supek tang ke kor ke bor bangun sio snow bakaranti ke kadon tang ke jing ya snow ndai na dalat jong na wan sikmat ban keli na pi la da long tong ni ya dang seprang banyarak lang kasin ning tong ke ba ni lecture Delhi bat keli syaka AIFF di lingba jong iba sot penyai iba yalam lenti yang iba betin lenti yang ban yang kedu bat ki AIFF syati Delhi ban ikran syapang ke garanti kedu nak daw ayu bat dia ki jinglut ke ba ila contribute mai ke jinglut jingwan ke bangi hab bansa lai South East dia di lingba jung ibala ban support ini wat ni ma apdeng ke crisis ke bangi nakaliang kinok penian financially ni plat henry nakaliang jung yong dan lele ru ngan persyan pi bat ngini yat nang ni syakman da kalenti ke badai bat ke ke jung ke klom to nginyawa kilenti nginwa lakala kalenti dina takadaw kolong ba ni syam ni long secure haba kum unong yalam Sherman jo Divis Council nuan bandan bentalang bani belum komprang nama sudah Jakarta Sport Club nata ban perkumpulan yai Dr. Bramley belum international advisor Jakarta Sport Club kumwe di nangilam hat por kestem blalit no jangan di sport club hapo ke cingalam tu iba les lendo adu belum presiden por ngalo vice president hakiti ke por bagi penjaya ini ke football hapo puluh nama kadang deh di por 90s nama maklah late 90s bagi penjaya macam balu kajimut je perkat juga itu ke por kadang hapo kuntang hapo puluh kajingan kai ban penklan ya ka nanti sport club waktu kepor hadir bangilat napok kamora sport club kasnong merepeki kayo ya gani ka club nagunta ban play kalap nanti nam taki kun sama jog kasnong merepeki hamtam nagabanta ban ai ki kecaka bakin tempawi kasam kapong ka baki kidam terle ke jimut jepakat jugi pat kumanglaw mane
kan kun betik tang do polo ngimpat dan kecil berkat kumbadan kini kun samla menta bakin berkat syabar jo kesetian ni suburam ya ba wanlam kupar karpran ba samran kibalong ki kun samla kibadan kecil berkat kebaya naga bentaban berkat kumno ban kentiu gini ke klub duduk bersimti maki ya gini ke klub banlam kena penyat nilai I yang cingtri sistem kejuki ban kentiu gini ke klub ban belilah pelinti kun samla ke platform ban ai ki naga benta ban yo ban rai ni klub kam sejram hang bede ni jila kai football ni sebutan ban I ya ke cingtri ju gini kun samla hapok ke jelam jong bawan lam kupar samran ki wei ba ki para dekat ki ber tres tom met ban se du thia du dam na kam ta ban perkhat kum no ban ketiu ke ka klub bakadam kut tang apo madan polo henry dak jitre sistem ki kon samla ni I ti activities ke ba ka di ka klub la ki se khamat ban yo ban compete Shakespeare ke per ki pada ni ka jelah jom ke North East ke Jongi but mene kini singi layo ke kubur Bakarenti Sport Club kelaya kompit hapo ke Aili ni dan ke Jikerman hak tu por bah lada de bayo kemot shadow ke jeli jongka ri ke Jongi ke klub ke ban ke Snong ke it ke Jongi ke ban pa ke ban rat kan yo ben sim dapat ki wei bat ki tim ki baklan hapo ketika ri Jongi terus nyobok no bagidan kijerut-jerut ki bakani ke klub kamla hak tu por ban poi sakta ke bentah henry kumwe ni ki nong sok snong merepeki na mangaro la khala ya san po merepeki kumu nong kit kambarim jom kani ke klub bat kumu nong ikman cakamolai constituency saka district council ngakwa kai mensim di kun samla ya kecingtu ko bahag ko pipidam but lima kali ke program ko tapu menta ke jamit next camp ba brand ambassador Bakarenti Sport Club kan ai ke buram ke por ko melakran I presiden mana ni bidan ke ka bental ni ke capability hai ba in nyelam lang ni klub akan kiu syakmat naga bentar kin yo ban poi siang ni katom bagi scam bagi sistem por mangwan ni I gini klub bahkan poi sisa siang jeli juga ri jungi ya ka ba kasnong modification ko kan yo ego buram kasnong molai kan ka ba nataka Meghalaya kan sawan ka balai habri ba buram bagi klub kan sara hak jeli juga ri ka bangi ngidan kitbok ya ki players pet ki players lar pet jing sistem juga ngelam jompi kata kejingian jemput joki ban kentil ya kali ke klub ya ka patladon ke jing perhat hapo ka jemput ke joki bakin don ka jom ke cekai le ka ya ka bahadu menta kita tres tom hak jingian ti jom I rekat ke jing don kan jom pak penyan I Dr. Bramley bat mangagum nomi kan jom mulai konsistensi ginya train kar naga menta ban kentil ke klub bahkan poi siasak tak ketom bahkan merah ke buram ya kejela ke Jongi ya kesenong mulai ke Jongi bat kamtam ya kesenong ke Jongi kesenong te nado dangret tak kemud kan dut ke kan main pen ai nutrients ke biang organic milk mo bigyong tinggal setengah minta bagi ladon kata milk mission ya bakal penwan ke serka banyak bikin nongrap bikin real ke Jongi mar masih dikira behe te terkadang orang yang kira kuat banyak shna ya kata ka football academy jom kiba pindan player belum kinong rap ya kumu ambassador jom ketua give football a chance kepada napor Turkey kaya rap ye kena samla ki junior teams na baro ki club from all over the world Sparta League club na US na Europe na UK bagin ya kedua she said she's na napor Turkey apa Izmir she saw ki hikaya ki bikin rap bikin riang bikin region bikin meet hi ki jongki jingbam bakin chef kin tio kin long ki all rounder ki ta ki sportsman mo ki athletes bakin dia kami kemarin bikin tungi gede bakin penjengam ki tolong ya ki cakar ri bakin koi bikin umbrat
pathar ki jabo jaban ta kilom the complete athlete kan te ngamut ba kene ka renti football club jam phiru kan bon nuksan kata ka give football a chance belong kan network at the global level ba ra ki junior teams na ki top team from the whole world ka perthai bra kawai te pa ba form ni club ru how kan dai spa kan dai pon like ba live host na chwa kan ma na da school team Los Angeles te James sudah nak team sini James sama te ka school team kata ka snap 1990 ni habia khrbet berki St. Edmunds Past Pupil Can Association SEPA te ba kid dor CM te to team berki ani ka jing approaching kita yang isu khrbet kejap kan ni anu ni hai ke job ke sini mo de St. Edmunds Past Pupil ta ba ke kun bai ada kun te kata ka de jo apa perform club jam thi club 30 years ago te sutuna manta pa da ka jing straight tom yang kini samla baru iwan lambat i samran bikini sipai jungi ko abar kentiu ndai tan ban poi haka national level tadi ban long ada international level mo te asutuna ban ya thuru ba menadu ban sim snan milai trade ba Juventus ta ka de ka club na po Milan na po Turin po Italy ka ba form ha u khat pras pa khandai pinyo 1897 te hakata club dan we play na po Turkey ku tengu medal Demiral Tiu top player na po Turkey tiu perlok jong Ronaldo tiu ong yang phone ong aku abang the first carbon neutral footballer on the planet tingong kanu ka jing airplane jong man adu bom join yang ni ka club ong ani ngam la tip shung an I make Excel spreadsheet se calculate ya ki emissions jong am hair bom train te ngong kum ka calculation jong me hap thung silak teli gede te wong yang ini thung ta silak teli gede te la ya thung silak teli gede kapo Burma setai sepo across the border mo sepo Myanmar te wong bang aku bersena bagi ka football ground road mentak kita ki nongrap kita ki deng mangrove ki ba mi hajar duriau te labo mon mentak labo cross ke border tanpa step hill aja yo po Burma mentak dalam ke military coup kalau take over ke military government te ka ya Aung San Suu Kyi la kem ya ki political leaders berfight akem lut perlu cengar bagan bayar kontak akem tikla set patok namun tak kila cut ke internet kila cut ke TV kila cut ke radio ti perlu dengar ki ong menwan sini tema pan sakut apswa tengah phone meru ong palong merle mentang ong one no sini mes dikasih dan no sini mo ya sumbing sini ro ni ayo te siapa dia kata ke way ke pelancongi ban involve ke top players yang pertama bikin tungding pan calculate ya ke emissions yang ki hair keleng but ya ka jingpen mi tedam yang ki club ya ka total emissions yang ke club yang ka team yang ki Ronaldo ro kumjo but bakin I pen pai kala ba si kemeng maria pen pai kala sa ki conswet snai ki school ta ke complete development mo te nak give football a chance ni ko aban training kanaret na do ki junior teams bakin pen urlong you ki 17 sustainable development goals kan ki UN goals kan kanyo tuli te ka thong jung UN kan ban pen urlong you ki kanyo tuli goals by 2030 te ka mo la ka team ba kanyo ki player ko ka jersey kan representing a goal kan jung UN SDG mo goal number 1 to 17 each player will be the ambassador for way na ki goals kan dia kata ka juro ka advice mo ya people ni ya brand ber ke UN lift ya garanti bakal longka first football club in India ka ba implement iki SDG the sustainable development goals of the UN te kum ta ni train te ngakwa ban ya dar kita collaboration kan ba team jang ni nang ne bagi team jang kita ki panggil ka sa bagi untuk dan sini teams dah sa US nata sa UK ro nga ban ya trailang ban exchange ki program entah bagi team kan thairo ndai ka kisindram maka ka captain yung ka Turkish national team yung katray bangi yung ka female team te pat senra bagang thayi di ban target lang ka senra klang bangi ni keu lang ke khamtam hi jakap iba red pa jungi sekawai dengan sutuna ba iba lampang ba Anderson ai ki jigwa nama kum kina samna ngi kam krisik sha ya ki samma jungi ha kri jungi next year ni arakhi ki jingdap san post nam jong hill state jongi haka akhwoi terek jongu January 8,000 pa atwa ndai kanu mo lagi kin ma wi kitu nong yele hill state ki balaya sma hado pandaya mandayo ag hill state teng sutuna budong ba ipa jongi de wei kitu nong yelam jong ka jile hill state
ngadang lap kita lama EPHLC ngala ai no kawai ka lama iba medba ngalap ru ka file jing papa mai de general secretary jing ka EPHLC hap thot de record adu 1968 adu 1977 tinggal fotokopi ngan sapa iba medba nama kita dan kam ki record de ru UMLA Bengkong namulai kumnong ira Hill State adu 1970 adu ka provincial assembly adu 1972 nang tu pas long MTC Bengkong jing ka mulai tu ter adu be chok thai no ti pobe le Hill State kau ki jing ruai koi ke Bengkong ka dei pen krek samla hiun se mo ban long marau hala ka jong kari ti menta tu ka jing ruai ada menta ada long relevant mo kan manage pa jing long marau ada nim respect ya ka po mo nim te marau la de ti mangiru ke dei ban num long ki marau i ban yang hala ki jong ki jam ada tak ada ndo ba sabat buni ba akobet ami olek sio skiwi kiri ya bud kam ba alfan ba kaman ban ya lek sikinong pedang lalu bayar kedua di Alfan hau arterik September adu bental asan benangi la syam ba 10,000 kilometer dari mo ila ya form kini kini kinongrap apala di sispa tu lagi senang ajan dap sila ngut kita khot yang kaseng dan mungkin kita yang warna Port Delhi banyak kan kita kinongrap te mengiru dia menyerap kinongrap jangan nomor 80% jaga population jaga jela jangan kinongrap dia sedikit sipai hewan sih men cinta yo ya salute dia kan terus papa boleh dia salute betul yang ni dan yang langsung film tip dalam ke file sekali te kita lah hanya fokusan senam te kita ingin supaya begini berikut burung mo lakin dan maki ingin pali Hill State taruh sekali kejing wai pat bangila yo Hill State dan kibri pat kiba ong yang Indira Gandhi ba ka Shillong kadai banang ke Union Territory mo dan bahaya business kiba ban lobby ba ai gini kirulong Hill State tak ka Shillong kadai banang control the Union Territory ti mama bring bak te kapor yang nyelai juga Hill State bak Shillong imyo pakot di papan wa dan kuwi jiruai pada sepak stor Shillong tambah thot akasi ti yang di papan ni happen kelab hari ini mentak met me tang me nuk tho bala benle prosime ap tho wat ti encyclopedia happen rain agak pareng sawan ra ki lyrics pertama si mama bring long yang gene boleh dua long clear record hang choir in English what say let's say Indira Gandhi Delhi pensengau ya kan ke kada buka Shillong kadi benlong part of the Hill State kadi benlong ke capital Jambi kemudian benlong ke Territory ke sengap Indira Gandhi kata ke Jingwai Ashmol Tho the Baka one in 1972 on Shillong will be the capital of the new state Meghalaya to kapor kadi benlong ke Eastern Frontier State ke Far ke ai ke Teng Maga Meghalaya Indira Gandhi ke ai ke Teng State Jungi kita arti Jingwai tum hado kata gue bukan ki sama kau yang convince Indira Gandhi bak Shillong ke belong ke capital Jambi. Dreaming small is a crime. Dreaming small is a crime. You need to dream big, no? Big dreams, big vision. Tema hidup di bandan kata big vision in life to make a difference. John F. Kennedy, President Obama, youngest president in the US. Ni meminta Biden buat temendo. 77 Republic Shah elect Kennedy he was only 42 take a quote John Kennedy ko the future promise of any nation depends on the present prospects of its youth kamu lagi kena samla kimlong engage kimlong involve hagi development strategies kino kini policy kamu kategori ini kejak bereu kan sayap dengan sukumen ia kabangan yo ban ia dan bentalang hakenika program keba kam kerpang nekiwe pat kijat program kam kerpang na kamenta ki samla hakabide bat ke kami dekai football lene bat ke kam sports na slokumen ia keba nganyo ban ya kendu bat garanti football club la katu kat ni benai mensyua ia keba nginyo ban ya perkhat ban ya selok bat ki ya kawai ka phang ka kumno ban la ban kentiu ya ki samla khasi ki balong ki samla jong ni kari bat kajat nreu jongi hak kami le kai football la kedau nanti ya ki haki babun ki liang la kalong development bat kiwi ki bentar hak kami le kai football bat ya kaba ngampoi perkhat dang shen ngalayo ika jingtip ke jingsha khot slupha
Bangandon bentalang no kumubran ambassador jongane ka club hakabaningkong ngasue haban rai ladangan pediang nang madam pediang Henry tangkawai ke jing perkhat ke bawan syanga bangala banrai bangan pediang ya kan ka jing turwa ka jongki kalong hadin bangla bishar ia kan nongrim trekam jongkane ka Renti Football Club dekata kan nongrim ka ba shon sharp lese haka jingmut jing berkat bat ka donut ka jonga ka bangan penlong lese yanga shimet bangan shimi karai ban IT lese ya kani ka benta ya ka bangan shim ban pediang ya kani ka jingpen ku uram ku ubran ambassador kan nongrim ka ba ka pension shop hanga kalong ba kadai kani ka football club ngelawat ya ka jing ya nanti jom kani ka club na 12 seng ya ka kaba ka jing tmu jom ka kalong kumno ban kring ki kena semua ki badan sap ka kami ka football ya ka ban ailat ya ki ban mi madan ban peni ka sap ka boleh pula ai ki ladangi yang nujor pat ki wei pat ki football club ki baladan hapo kanang ba shalom bat Meghalaya sosi banong badai tan ke kerteng let's say ke kerteng ke ban snow kumba ke kerteng na pokari jami Henry ki players ki babun ki ailat lene ki promote de ki players ki bomde ki chapter jami kani ka ba let's say hakan nong rim jing sotu janga ngamla ban pedian Henry ka ba nga pedian kadai ya kan Renti Football Club ia ka ba ka shim ia ka dika sinjam ban IT lut met bat mensim baru kini ki officials khatnyo mut bakidan ki players klemdan ka jingsiu ya ki ka ba biang ka ba bet kum bangila ban pe ia ka jingsiu ju ki wei pat ki club ki players ju ki Henry kata ka mensim baki ia ka dika football baki iki samla baki wei ru kin yo ia ka lat de siting ba ka dika lensan ling ba ka dika platform baki pi ka sap ju ki kata ka ba kata hadu kata bat ka bang snoban ong dese la de ka por bangin ya dan bentalang berkum kani ka club nakamta ka jing trekam ju kani club nang ni syakmat bagi senam ki barwan ai khuble ka ba nganwan ra na ka sokal MDA ya ka ba ngalai kendu kerpang yo chief minister menin ya ka ba ngadan ya ka meeting bat i kumba shikenta ni yo bani kran ni ki popon bhaki ki taki policies ki ba kumno ngila ban le le se kata kajing no sinyang ka jungi contribution jungi la kalong ka barit ni ka bakraw indre ka ban lompat ka benta ya ka ban kentiu lang ka bede ka imlang salang bat ya kani ka jelah bat ka ri bro kowe te kata kalong bang yo bani discuss kerpang ya clear jumut ya kitigi development schemes ka bede kani ka kami le kai football kam tam ya Renti te kabaar pat nasuban penpau ni ka por ya kajing Kloy na kaliang kaway na kasinong haka constituency jungi yakaba larai ban ai khatsan eka yaka Renti Football Club yakaba kanla desiban don yakala kajong ka football academy kaba kanyo yaka main stadium kanyo yaki arteli ki kini ki training football ground bat kumju ki hostel nam taki players de kani di ka wei na ka thong le se kum ka kenhun ya ka ba ong be bangi don lang baro ya ki bangin la ban pen urlong ya kani hakiki dia senam ki banwan de kani di ka wei ka thong ka bangin ru hakmat ba kumno ba kani ka football academy kumbala pau I Dr. Bramni mene bangi don kam le se ka jinge dei om tang bakan sa hakani ka jeli jong ka jela Meghalaya kajing la ka jong Renti Football Club Henry kan connect lene kan buat saki wei pat ki jela ki bakam he pat wat shabar jong kari India kumju da kajing don lang ka jong I ngaso yo men sim hadu kata ya ka ba ginang la le si bani tre lang bani tre da kajing ya ie kum shipara ya kam
ya kaba ngina ban yi ya ketika renti football club sisir kasngi bahkan dan hati pok clear ya kaba lesi ka jingjok ya ka thong kan wan haki te tangkini ki kentin iba ngawan ban semua ban pau ni kapor bat nang ni shikmat ngin nang yo banya tre kumju hi bat kumju ya ka we pat ki thong ki ba ka renti football club ka bu